Chung television janaba megoi ta thonruwe asai chaka butong jang chui khat megoi na khang the Tamenglong Times katni the ganfiu meltong kabisum headlines padap loname Remiko Paul Donald Trump ta Chief Justice John Roberts re asai America tong MARINGMEI President kang swear in slogante Wednesday January tong chui kanai kho Manipur Chief Minister N. Biren Khatni Katong Team Re Tamenglong Khau Gongni Meituna District Administration Chom Khau Saye India Tong Republic Day Mung 26 January Nung Ngaini Melon Khau Chamdan Meisuna Asai Hai None Deputy Commissioner Dr. Sara Chandra Aroju IAS Re Bampilana District Level Officials DLO Meeting Day None DC Conference Hall Khau Tatkai Kanthe Kolkata tong RG Car Medical College ko Dr. Akatta Rep suna Suloilokan may lam ko Kolkata Kotri ladan patpanithe Dolanay hay MARINGMEI nam Laiching Khangsang ko Diamond Jubilee com 8 Venal Sports Meet 2025 ko te CM Biren gong kazaw lokan ne Katangdat ko naganfiu mel ko hilowe National Socialist Council of Nagaland NSC entry kuki me nam nun kadai suna kamjong katni Tengnopal district ko lungba me nun ko kapang thangri alan me the ko gong me ta lalo makhang tan me directives tikay kanthe Manipur Police Re District Commissioner Tamenglong District tong officials kazauna inner line permit ILP tong fraudes ganthum ta jiribam ko nimkay kanthe Manipur tong Chief Minister N. Biren Singh Akatni katong Cabinet Ministers Nunri 22nd January 2025 Wednesday nunghai Mini Stadium Opolo Ground ko public meeting tatkaina project inauguration Akatni foundation stone azu lingkai khang gongpni Katangdat ko tingnai lam lalo dat ko asai tong chang mai temperature 25 degree to 13 degree Celsius ne mikri lokon khong chorok minute padai khore tingzin khong padai minute ringu kathom gan khau nei gai bam gai jumang khau tingpuk thanne asai gong suna to kabi sum headlines tampat mai meda kuri lolothe janawa mai goi tani mangai dikho